Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant made Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Haga jing skap minti ka sorkar Jylla khamtam na katana transport hakabai day baga jing le man baga jing yai laj jongki brio ki ba kamai khlem kot khlemsla kala pelong yu Shillong Mail bandi wat ya ka jubam kuman chupintep Shillong Mail hakani katayo ulalej panwat jingtep hakabai day ka Scooty kabla shimwai de kishukurim uraja ragovanchi ubalayap bat ka sonam ragovanchi ka badangja hadu minta ki badai na Indore Madhya Pradesh la shem bakani ga jaka aiwa Scooty kamdei ka badan permit bat ka dei ka long try do bar Jylla ba itho kerteng kum usagar halor kani na kaliang channel kala lej pankendo yo DTO uba eching ba phila ban batai lemgi kumno kinik sukti haba kimdan permit kila ban aiwai ngam siu thu phimo dia ga jingisa na kaliang office hedum tangim par ai permit yenu ban aiwai mar ka de don scheme because rena motorcycle scheme adum ta ngimpat ai permit nagliang office ngila tho se government ban notify gitu kena ngila ban ai permit adum ta la don we applicant bon apply dan don nang tu we apply ngila ka government ban notify ini scheme ngila ban ai permit lagi ui tahu beri pila beri tu kertang dia bukan apply dang dei tang new Niki John Kha Wantang nunggu ibu Tementa bala gebja kumni kitu ki turis ayu ke sarkar ka don ban perkhan bekerja Meghalaya jungi ke office tingi ngimpen seluruh je ki no pai ba ban chong de kli private khamtam ki arsaka mak support Meghalaya jungi ngile checking man ka por adum tar ngi dang continue bat ban la ke checking te pishim ne baka kali kamai ki badang siu ka permit ngadu ki local taxi ki turis ki du ya ka kamai lagi ya kini tenang gitu negaliang jongi taksi bersutak ndai negaliang jongi kum office per ngi persang heban ngin ke checking hidum ta ngil kum oi phi ngil ya man kesngi le checking man kesngi checking klem sungai dum taru hatu ke jing kamai jong ki kali private la ki kal ki la ki kali arsaka la ni sausaka hatu kom di ke jing dunong ka sarkar ya khajna lagi ya kemai ke negaliang sarkar kadu tagada ngi hab yele ban kondok checking man kapor kena bikin one sim permit kinu bukwa kamai ru kin sim duk permit bikin kamai ya bukwa kamai kinu pai bar gede banyak leti bede kemudian busia kamai illegal ni te ayu pinne Yauni ubah peniat Scooty pin sitom ni kat ka anyu tu ubah aiwai ya tu Scooty sekian yun na tingin la manong ta dan don nakti polis kedan under investigation ngaliang tu hingin pala manong i namar ko balong tangi nang ita ke social media ngimpat yo ay report ngimpat tip ga gali baru tip kede jong nur ngimpat tip ngaliang tu ngil de ke boy report ngin sepek ngin secim ke action kat kum ke MBA Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi the office jong commissionariat of food safety Shillong Meghalaya